Museveni yigeze kubwira BBC ko kuva yavuka atararya ifi, inkoko cyangwa se ingurube. Ati ntabwo njya ndya amafi kubera ko mba mbona ameze nk'inzoka. Ati sinjya ndya inkoko kubera ko mba mbona uziriye utahagarara wemye. Ati sinjya n'ingurube. Ati biriya bintu mukunda nge ntabwo nkunda kubirya. Kutarya amafi n'inkoko, Museveni ashobora kuba bikomora kuri se Amos Kaguta witabye Imana afite imyaka 96 atararya na rimwe cyitwa amafi n'inkoko. Icyakora Museveni ahuje na se gukunda igikoma cy'uburo ndetse ngo kiri mu byo kunywa akunda cyane nyuma y'amata. Museveni yigeze kuvuga ko se Amos Kaguta yigeze guha abakoloni b'abongereza igikoma cy'uburo ngo barakinywa bikomba iminwa. Ikinyamakuru Daily Monitor mu 2021 cyatangaje ko buri gihe Museveni yagiye hanze no kuvuga mu mahanga ngo yijyanira umutetsi we bwite n'ibyo agomba kuzarya kugera agarutse muri Uganda. Iyo yitabiriye inama, ibyo bateka muri izo nama ngo ntabwo ajya birya, arya ibyo umutetsi we yamuteguriye. Ikigaragaza ko Museveni yitondera cyane ibyo arya, mu kwezi kwa gatanu mu 2025 ibijyanye n'abamutekera byateje impaka mu nteko ishinga amategeko. Umudepite witwa Ibrahim Semuju Nganda utagira igiminwa mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yibajije uburyo ku rutonde rw'abakozi bo muri presidence bari bazaniwe mu nteko ishinga amategeko ngo barwemeze hagaragaraga abatetsi 92. Ati perezida wacu afite abatetsi 92 bamutekera. Urebye urutonde rw'abakozi bose ba presidence ukarusesengura usanga ikintu kiri kwisonga ari ukurya cyane no kuruhuka cyane. N'amahoteli manini nka Serena na Sheraton ntabwo wayasangana umubare ungana gutya w'abatetsi. Ati perezida wacu yabarya inshuro zingana iki ku munsi ku buryo akenera abatetsi 92.